a taulangi ia me se foi ia faletua ma pa ia o Samoa ia me se foi la tou e o lo mfai o na maua mai nei fa salonga i so se vai mo ke lope a talo fa tu so fa manu malo ia su keriso a lor sai fo manuia fa stai o mo le va nota to fe lo ai o por kalame nei o le why Michelle why now ia o fia lava le loto mo fo le va noi ma futai ma au na le tua le sunga ia kupa fui me foi le sunga ia fiti a fiafi ulia ia o ma fai ona mato ma futele ne fiafi fa so atu ele tato a luenga fai fatasi nga luenga fa missionary o nau lava ia fai ona tato fitu fai ia ma to save uina foi o tato loto tu sai ma nga luenga vala uina i tato le tua ia va lo fa tu suma hasta kupa ia me se foi sunga ia fiti fiafi e ne fiafi ia fatalofa tu ile sunga su ape fatalofa tu foi au na le tu o fa pena ona mo le amanoa e matamata mai fo ne pokalame ia pa ia me malo sa mo i tupu mai ia se o lava i fanawiti o i lava se tasi o le malo se nei fasalonga ia fatalofa tu ile fiafi nei fia le loto ia ona foi mo o ile vaenga o pokalame le ne fiafi ia fa so to i fo le tau o le nei pokalame ia wa mo le tatu nga le tua ina se ngani fo ia lo ia matou se atotoa lo ia matou se poto ia fa mo le mano le tua ai fa longo bai fo i se le nei po le nei fiafi lo o sasi aso se fa matalanga ia pe le tu sa fo i le meo lo e tonu iai ia woni ave se ave mafa le no te inga ia matou ia e mo se fa manga le lei mo se nga nei pokalame ia tatu te au nai pe mo le tua le fiafi talofa lava ia le lei si ia fatalofa fo ne fiafi no sunga fa fengainga fa to fo ile fatalofa i sunga fa fengainga ma fa tu lo fa na mai mo mai le fiafi ma o mai fo le pokalame ia me se le lava loa se tatu wotunu o lo fa na ma o mai le pokalame le fiafi pe fo sa no sunga wona le tu le fiafi le o mai lava va tu se ngo se kalesia postal tununga ta silava le fa mo le ne fiafi ia fa manatu ia mo to fang perso i fua au no tanto ia mai se lo la fa missionary fa mo le to la fa fonga mai be ia tato no le fiafi lo sunga kupa ma fitile le fatu le na pa u isamo ia le ngalo fa missionary mal tesivalto sfulu tesivalto viva ia pe ta te fieta no le pilota le ia ona o le matango fieta le men tupu le iva ta usanga mo le urwa iva ta usanga talunta no tale le Samoa fa utulaina la fa pe o le fatu na pa u le the seed that was planted in the land of Samoa na fatu na it grew so quickly ia pe ona ma u fo le fa momonga na le iva tau sanga le na tau na termina tau no tale le Samoa ai o lo e se fulu lo missionary le le mau e fa mau le ai ma se missionary na maliwi Samoa e le ai fo se missionary fa pena la matia son so i fu Samoa e foi le a fua i le telo atunu ia na ave tele le ia to tele na missionary Samoa e to foi mai ia o Samoa na le to tala no ia o le sile na to Samoa fai ia si vavela na tupu ia mantola e ma fu angol mena le na vavela tupu le fatu le to Samoa awale e mawati fa mau nga hodele tu sa ele amatanga e maria tomo non mau na tau ainga o ele pe na sa ve o vai loto tamata e o fa mau nga sa fa mai and people came from every direction they wanted to go as missionaries o ele manatu le na tangata fa me o tau fa yofo mai tangata a me se ala tangata la ino maria to vai no po malona no e o ta la itele o se
o se me mana ia tele lea mo tatou atunu o Samoa wa te mo tano la sunga sulu ape mana ia lea o no le tau o le tangata na tau atu iai pero fai atu o tupo Samoa ai foi la de tala ina o tau o te amea le mali atu fe me tala de tamaloa fe mai ala walu e tau le tau le ma ana se longa se umar tau le o saule o fo atu lo wola mo le tua si o ita tu te lo ai ia le muli muli o tamalo ia na upu o fe lo ai a dato fai tau le lisi mai o tangata o dato susu mai o le tele o tau a ingo o te maloa na lolofi atu ho i le e a fo i e tala i le tala lei ma fo sia langa ua usta i mali atua i lana upu na fai umo le atua lunga le ngata i lumo tangata na abatua po i o ne viniamu a mese la tu na matua finga le li a ua tango aia ma talitonu i lona loto ma fa o ngaba si la mea le tupu nei o telo kaka fo i le leo fo familia tua la batu o leo fo a le ia se meo fai io e po i e fai lo mai foi sia tai dato le tau le ngata o le mena tau lua ti ai ia male tupu e fai ma fa tai inga le sina mele lei na fa fai ngo fi ai o na alu tala ina le i Samoa o me tau te lo ai tau te lo non tau ainga Salo si tau te o se taimi i ngoa ia ma me o mai ai ma tangata o i tau te lo ai elei o telo tangata ni mai tau ainga o la inga samali toa o le sina me o le arifiti o le sau no tu o le matango fiena o le amtango ngalwenga fa missionary Samoa yo sa no fo ile su fa fenga yo ono le tangata sa tau yai o le tata yo le atunu o le tamau le atunu o le si bena o tintilo ia e fa mo mo yai o le faingo fie o nanga wa yo lona loto ile taltununga ma o nga ia wa ana o se si tangata fo ile e le faingo fie na fa o fia tu le tala le ai na fa longo lo ai to ina se tu lo fo ile malu le ai sa mali toa talia lo le po le antua ya vale na amata ilo na ia inga ile afo ile tala inga pe na ia o le mea wele le la wa tilo ile event atole na tupu le convention o mali toa. It has to be the work of the Holy Spirit. Pea e fua, pea foi le pea fa pe fua e wa manzo tanga ne tana no e kusa le nga kala ngo a foi le ise mara matele o mali to le tana le ke ti se me foi le o te lo inga na mo ta u le nga pa ia fa ila nga lo nga ele you want and that's a beauty for ka ko nga ne pa misiona it's not as if foi le fa pe mali to ia o e fa ko maro be le ia nga pa ia le tu a o feita o bele se pia o mo no wata ona e makau dia fe matala ma si o matau ma ana no ka kange na pawal me le o kawa e no feita o le luka vo le se fu e il kala Yesu vo le na fai fe o te tu inantu o to e pi o mamo e le va o mo fro ka fa pia e le make sense la so se pia fika yai tu ta to pi o mamo e va luko a fai o va luko me ka wa bele ka wa pesi mamo e ka wa bele luko se wa ala ko mamo e ele fa o ipo e sa no o i fa i lo ma yai e le tua le e tanto la ngai ka pili o ma se malo se fena nga le tua ai pe i o nga nga le nga pa ia o inga la pe o fai ka ko me wa ka va pe pili me se me a Yesu ai o i fa ali mai se atale la ngona mar to nga tanga te mana o Yesu e wina a o la kwa pe mamo ai luko e wa te milo taua fe me se umar kaua no winga e le fengo fier te mila vai o tu so isi fa mo ngale sau ni cheno sa John Williams foi le manzo tau no atu le tale le Samoa o le fe tau ya ana e a vin sai le malio tau fainga e pena o le me foi le a type point of time foi le men ka ko via ma fo le me fi le mu wa pe le wo atu le misona ve tana no e le tau le a le faia but ana fa fitai le atu ho ele sao la tala le na fai mali atu ya male fa tau nui no le na loto ia ele o yese fa mo fa pena to telen tanga na fioti tau wala na tele lola pe ai le o yeni fa mo fo le ai wish o yese fa mo me ai o i foi no tai lo ai foi le imagine per na le to no u tele le tai mine
e fia la ni tangata ni tangata la afioti se si me o ngo ye wa pe ole tau no to tala le pe so ye le loto malia to wa no po ole sila me a le wa le tau no de o tali tala le wa mata ona malama tangata ile me ole feta wa ye wa o te loa o le te feta o tu isi fa monga pai Dr. Melissa foi lele I mo tau ia na mo tribal war so ia le sa fai I le vao nu o le te feta o tu nei o le wa ta mai tau ina le ai ma se me o no mo fai ka o fi me ia o te loala ana le ai de tala le ia ele mo fai ele si awala mo fai sui ya sa na pawale le awala amana ia la tatu tala no I ngo tangata ia sa ia wai pe ole ko squeeze tu tonu tato information le tala no ia tala no la ele missionale I tu tonu sa mo male okenai singa o le ngaluenga fa missionary sa mo ia matangata la ia pe ole wa te lo o la to fa fonga mai lo pe I tangata lo fa fonga mai tau I tangata ia mo ina ma ngia ka ko kalkalonga ni po I foi le suafo tangata ia ole tangata mo le o tali a o petuai ia fenga kele lo pe se e wala sungo le fenga ri fit ia o pawal me fa afkai le li o lo ke wa ko le ye se fenga ma ye to mile ia o fa afkai le tu o le wa ko le la ve ma ye ni sana ko ia o msalo ia o ka ke le lo ia tu ai mo ai el talio li kalio o wa fa ma taile o ma tu no ia ma tali o ala sanga lue lufi ia o le a tau ala wina sau mai manono ia sanga lue falefa ia o osi mai malie sanga lue lotofanga o lalo langi sa mo na mau mai malie sanga lue sale sa tele ia o moli po moli I think it's moli sapapari mai sapapari sanga lue lalo manu ia o lele au tilo la ai foi lele ile va kele ngo o tale lele isi va hengo samo ia ono nga lu nga misona o te lo ana le missionary ia okay lo e fai asi ma tau dia sulu ape ona la wina tangata nei o tangata Samoa ai ese no uia na lulu ai mana tu eta to temile o temile la tau Samoa e mo I lava missionary Samoa ai le fango fie fo missionary le na lulu pe la le ngolu lufi o sa tele e le fango fie na missionary la fo la va no la vai tu malo ai fa ta tu ta no ta tu foi tau fo ia ile tal anga le fe mai e fa tu ma ina se temi ana fa na umi lava na ngolu ele tangata e peisi le mana ongo le no ula ia ai le fa tu no binga alwa kwa kausanga alwa kwa singa no winga e di fengo fie nei tangata na le feta wa ila tu o de tamila ia tai fa mai kai masinga o ta la inu uma to si tia le sinu io e va ole mela fo le ila te fai tau te na le liu tangata I sala fai no winga e na uma loia o poru fa sanga lo le to na luenga I sawa ia pe le ta ua ia lalolangi sa mo na mau mai malie ia sanga lue le fio anga le ala tele ia ngasa si tia ia ia si kia ia o mulianga mai tafua sa lue salango ia ka tele yo te tele nanu ia o molo mai sapari sanga lue sale auga amino o nei tangata la ia le mau mai fa maunga ia manu ia sanga lulu ai ia ole o la te foi la tilo I tangata nei Elena le paule o mena lulu ai tangata nei a pe ole focus foi le la to ngalu ngai ole fa e mangalia e o mantua te mile to tele tangata o nu le I talia yesu la ko kele kalia inga e pe ole la to focus le ngai ai ole fa alta
o fea lava na o mia mai missionary le na sente ila to foi le la tilo ele space ma le taimi le nga train e kama o ngo winga tele lope na se tau sanga ia polale nga train e ka ngi ho e pisi atale au sa no fo ilo suma sepi si atale ta tu de baba ye uma le no usi tia le no ele ifa finga tai ne mo finga ta pa ele ye se ngona fo le pe musu pe ai tangata nei o ga por termine le utu la ima da tu tar fo kofia ko e ku lo ke ro pe se hu ava ko kofia ai nga le mo ke ba ya kofia ai o ile ila yo le si me a tu fia tu e ma fanga mele ke ai ba ko mangu ya e ke le fiano a ona tangata ya o ye fa ilo me ka ko le loto nei tangata nei pe e saunoa ele pole a pe la ko ele se me ai be ai o ole tala lei po le ese o no pela le lilo na langi na umanga lue ko si kia mai alu inga I fo I sa tele ole suinga na le wa ye au nga lue misanga no fa missionary pe vole ele vai terminar nei ba ta compare ye le mele wa ye pe now vole le ya wa te telefia tala noi por mele te fita noi nga no fa missionary ole si me o fole le wa kilo ye nga lu nga sa fiangai ma ngai ko inga ile kan e kasi ale me kilo ye o nga ka ele ima fo faua po ingi me fo ye moa ya o fia la vol me ko la ko singa oso ele ese kala vo le fa pe onga ika kilo e kasi ale me la kuni makai la ko o le faula inga o nga ka mai la kala mau no ba tu no fonga fiti pe ana fa pe ko e mo mai le loto le mai mau pe na pe to mo le nga le ya awa le te tilo tinai ele se te ya awa ai o ile sa wole wole ali lo sunga pa me o tu sunga fa fe ngainga o lo fa le man yo ai po le kai mi o le fa ka le fa le ma yo lo mo ko le fa da ku meta ya wala winga ha o pua am lo le to fita u temi le su su la ele ya se fa le se fa tu lo lo fa wa so ya ngabo ke misale ngi ele yo ele como le ke mi mo ya yo ole winga tono na la tala fui foi le swinga le loto and we want to go back and revisit the attitude of missionary or missionary. It's not about materialism. Missionary is about serving God in the most humblest way that any human being could think of. Yeah, about kilo that to kilo isi swafa ta o mai wa e pena ta ua fui mai o fea le me na mana o mai missionary no ya le ala te mai ta watu lai o fo ile nu la vale ta si o sapa pali o tala vou mai sapa pali I sanga lui po ai no cinema sapa pali I sanga lui si ufanga ya mo o tu papau Solomona mai sapa pali I sanga lui fusi sa fotu la fai ma same Yakopo sapa pali sanga lui fonga poa sa fotu la fai fonga poa po e fua Josefa sapa pali sanga lui fonga tuli le tu salenga sao e noka sapa pali sanga lui fale alupo o la mai tau atu la isu afaia e fōlinga mai o le toa tele o tangata ia o tangata mai sapapari ai pei lava o tau a ingo mari toa vai lupo ia laka kilo ko ia teilo I hai wa le te tilo tu sapapari ia o le sila mea le teilo o I le safatu o le mission station a o ko kele la o tangata ia the early missionaries na whaerenga
ia le folinga mai fai ese ko kele ho ka me sapan kuso ipe antioka a vo lo seno tanga no to fo ya ko sen le fo iwa ile tatu baba yo le tata asa nga lu e fa tasi ma missionary mai Tahiti mara to sa so ani ma fai meta ya o le sina nga me ma lo si ia le tatu missionary ala ia tanga te so ani mo lanto ma ko dio te mile le kele se to mai ma se pe da fa na go lango i tanga te no tu fa forma wa umana le mo wa mai mar si anga le i fa tasi ma no nga pa ia wa lu i tanga tane yes fitia wa te mi ale le pe le o ali ali tene mai ngo missionary mai Rotania i a la sa ia malako so sa ia o me jo foi na me jo foi o te le la o fai o le planning ma le strategizing o pokala me sa fai ngai mission ale parlang ai pe o te le la o le mama for nga lu o le spearheading o le ministry pe o tangata sa mo o le sila ngoa le se le mana ye la o vai atu le fa mo monga ye o tangata le o la lo langi sa mo na mau malei a tau ala winga awa le mai tau atu sa nga lu mo sa mo le nga lu sa mo ai le io foi na atu nga lu van watu ma mai se tunu wa pe o ina le mo to suma lu o la o foi le la ve se furu lu mo le no ale me ala vai la utala foi le akai ka va pe o sa mo ma a fai mai lo la ka lu me ka ke nga ka ke o ki ia pinka o se mai ka o fo le fa ata mai fo i tangata o le lotu ma sa mo se ata fata itai le me no fe la uria na lue mo sa mo experience le langa fa mission ale ali au ngai fa elo kulai fa fo la wo ilo sa fa yenga benga le mala wala singa me fo ita wele lotu ma lunga pe or kala fo le yesu au ko mo fe Jerusalem ko le lu me la ta fa ita ile no fa la uria na matua fa ta toluina la u nga fa sa mo e wo la nga mo bele opportunities le la au fa u po la uria mo ko li me lu pe le ai o ma u le awai o le foi mo fa mo nga tata le la langi sa mo na mau na to e foi mai sau to o ia nga fa le fa sa mo le u fa sa la vai mari ma fai fi awai loi mari o le ma na ia te lo tala anga tata le ai wi so fa longo mai tanga ta le inga le o la langi sa mo na mau ke le ofiti wa ke la kala kai mari po ise tanga te so fa le ile so fa ngai le ma ko ma ile ma no fa te fo ile fa te fo se le ma na yo tala anga tanga te ia la ka kilo bi se lu itau yo la konti sene wa atama fa ye wa lo kilo nge fo le hiso ko kelo tangata ia sa involved nga lo fa missionar so le ai mo se o manguia la to fa na o la to fa na tangata ia la to te umia ia to finga maurulunga le malo sa mo o le ko kelo na tangata ti senden mai missionale io e la wa tiro e kai pe la inga le la o ki so me la inga le ke some o le matua e fa mangu ia inga o fo na awai ia o fo tu atu e pa va tu le swafa o le tau o te le o tangata ia na pinga ti sene mai kanka e mission ale manga luenga sa fera ila to tato tala noa la te fia tala noa e tasi vadu to lua wa bantu tasi vadu sunta no tala le samo al tasi vadu to lua la le ole malanga lo na lua le yar William wa na la to yar William to ulto valu le i samo le to lua mai tu taki mal to ono mai i Tahiti na to e fo i lola ia le to e sau le tasi vadu to lua tala no la titi ala le malanga le William o e faia si ma na ia tele la o feita wat e to e fo i mai ona William le tasi valu to lua mai na saule va si fo i manua o ke le o ko kanga i pau pa fi lo i va
ala o fai o ma tone o tanga te kiu siano ma konge o ai ma ko le ngi bisio ngale ngo man to la len tatu na mata no ma apelu ba ya salen tene I tanga te ia na la to fa tale le ina manu o le va ana le loa mai tahiti o le va ana la fa mai na le le va ana il tonu masi na to lusu no la to na lunga va fe o til to lusu fu la ko ko ale to ono lana na ta fea mele fa le ni banua o mai la mantuala o na mo mai mo mala mantale le o la ko la nga le ngo mai lo fa kala inga manu e afe mai wana vidi a multa si vanto lo o tale le manu e ma ka o kia le bene fa ele tu ko a lu se fu ka nga fe o ki lunga va ai to mai e to ono wa to lu su ono la to no lunga va ave me kolu ma singa ka fe ele va o ta wana pe sa no su lo pe fo le a ele wa me fa ke yeta malo e ko ka ma ko kirsiango wa yu le fo le fa pe vidam sol ole ka ko sa mai le ale wa fa mila ko ka e pi le ka wa fo ina le basonge le de te nei I tangata ile loto tangata ina mai wa anga o tu lo wa no tato ai alu si malanga fa pe ai fio ti tangata ka si alma fo ka ko fo wa ka dia ka ko o le ko pu fa fika uri pe mana tu na time nei a ku se be a fo le ia we lo o ia ko fo na bo e tatu fa no longo ia I tatu fa tau ia ele nga fu nga ia le loto I tangata ia pi fa la poskolo paulo tele balanga sa fa inga tele me sa alana tala vai ku ba Gale ku mo ba si fa la inga ono no te inga ele pole oti pole ola paule me ia mo moli tala le Yesu ke wiso that's right ale si la me wa te fai tau to ele tala le manu o ka ka ia me tala le manu ele ma se ko fo ia nga fio ki uma ia le te tanu uma ia manu ia na itana te ia la to o me tala le e fe me ka fa nga la ko fa u le fa sai manu foi ele ata tilo ia ele mena fai ele atu e maka kia ia ole malanga la na fa mena fa solo mai le tu tuila o malo le leone leone ia wadi o lo tunga fuisa te deso te tu tuila la ia fa ko ele lu leone wa ole e mai ta wa tu fa momo pe ole nu le sa pesa centralize ia ele tala le tu tuila la sau no le no o la ye uma e kare si e leone a sempre o discusso o sia ku o singu le ka ua fo le pa ka fika kala agolo o le matu ia wa pi o I lenga pe ia fo o sapali a pi o I le sa ke le tana na fo ina fa sala winner tana le o I leone a ku ia mission ngale ia o ia leone e fo I fa mautu wai a pinta la via fo le ska por kala me mo atu le ka fo ana sa ule na sa no pa fo le la ku mission ngale so angeli io I olona iwa o mo pa io Al tangata le Samuel Leone fa mai ano mai va tangata Leone sau sapali sau le na inga e ko o ke fa ia ka ule alo le makwa mama o le me a voi le ka ki o foi loto tangata na la mafaina fa o ngai le te ma foi le to le malo si ia ele fengo fiele na ngai le kai mi o ele ni va le po angi si me o va ia o le vinga ngala tala fo le wa pisa fo le loto na tu ele tu ai dai tangata ia la tu pa tino ina ngala venga o le ala mai fa solo mai ana William mo Leone ia mai tas o le mea kas o ka foi langa mai tangata o ia le o me o mai le ka ule vai nga kai o le ngia me o mo kwa fo ia Young William kwa fo sai le una le tua le o saupi wa que no por si me que tanga nga ya ke io le singa me ya fa no lo me foi se tanga taile ke mi ngai on tele o te mi nei wa ke lo kupulanga ia io la ke se me ke e ka wai o le se me si le ka wai o e mami ka so mo per finga le o kala le su ke viso o so le fa ko a me se alto pulanga tal vo le e ngalong fa missionaria ele o que vai colocar ele tá ina ila o nge inkia falou no alo intia
o Afrika kilo wia le tele o le ngaluenga le mga obia o ngā le pifa pika ko ufata le ina lolangi le ka kainga ila ele ka kainga ila o iki yo mo ko ele ka kainga ila pe au kilo ya fa ingo tangata la ele i fa ola ina mo ila fa solo mai la ia le tasi valu toru fa ia pe o ile na to fo ilo yo vili amui Engelangi ma sion faltua no ngase faltua ya Mary ya na toi fo ia sa ile tonga fiti o le fai unga la tau sanga na te si valtor fa na tau nu mai loia tata la le tau tato pap po Charles Puff ya ma Aaron Pusako na o mai vaile nga Samoa el fai unga tor fa alai Engelangi ya lontona ya Williamu ma sion faltua ta si valu tolu lima o George Platt ma Samuel Wilson ya o la uala lea na tau nuu mai loa ngā lulue no la ua le ngana sa mua tusi Pasa ke ni mamau te le fo ile manga ia si me le wa ma tau dia woto fo te maloa ile ta si van tot fa mo no to lua si mai o no mai no to lua a fe mai ele i malo lo ka malo fa so ka ingo lo ko lo konga so ka i mai ta hitima ia awa ni tu no ina Samoa lo no vinga the heart of that man o Samoa ba wa kala le ka ko fe ka we ku si fe mai ia ngo ka ikale au mai lo ko ro pia o malo si so le a fe me galera ko ave si mai ai i mu ko lo nga ko ia nga ka ko ke o mai finga pa ia o malo lo wa o mai le o mai finga po mai tinga a fe me i mapo ka malo fa so ka io o lo konga so ka ita hitima au ngi ko ngo nga sa mo ka mo se ni mission ma le sa mo si o ni si me ma na yel ke kilo i o pe o ave sa mo fo le pese sentanga i ile ngal wenga ile ka o se me ma na ia ke na ile ia ta vo ia ile taua tele ole ngalu de fata sile o missionary pa langima sa mo na te because at the end of the day o la to wia na la to amata ma o ke nice le fingo ngalu na o na le mai tanga sa mo alma ga yo wa le ko ka ngo ile loko ka malo e ka ka fu na mika sa mo ile kala le lei ma ka ka o ga a pe le loko le ka malo nga me kala le o la me o ka ofia le fa nga ka Samoa o winga kuifa ase wa ka ka wia le mea e lo Samoa a ga wenga le ta malo na fai ilo na loto le mo e wa nga fa pe la ku o Samoa la ku o pe ia a ko wo Samoa muri mo be go fa ia ma ke ni me be ku la fongo wo ka ko we asa no so la ba te vo ia ko ma ia menaite te sauno ia wa man to holar ke mi le wa establish wa well establish e kale si o Beltania ya ai o longa loto fu ile establish ile ngalo fa missionario Pacifica o se mea fu ile matua i ka konga mo ka ko fa kai ile atua o no ngalo ngana fa ia tamano le ai te fa tuna fu ile ele carecia ma le focus ele carecia ngalo na family wa le te meta wina pe ia ko kele o le ko yengi miso ma le ko yo e ba ya to fika ia kele no po no le manatu fa pe o la watana le leita ma so le ka no ida sango vo yo la ntima te vo le ka ke fa lu kala fo le fela ngo o ngo fo amul me ya samo vo fo amul kala le yo fa bla bla o ka ko me ngo fo le amu le ka ko e lo no ka wa le nga sen me ka ye le fo ka si van ko ru ma inga wa lu ka malo na ke di ko ngo inga ka di melo ko sen me le o isi mission ngale fe me la e di umil ke me ngai a fe me ke le se nga ba so so ngio o ka ya ngo me ke mi dia o ngo ka sangar ka malo ya wangi ko ngo inga samo ole le songa ka unga le titilo to ia fo le ka konga wenga vai ole wa pe fo le no missionary palang pe na o na tanga te Samoa le ala ila ta titilo ho le timing ole position ne o finga mo veta because Engelangi it's going backwards Engelangi ko ki kalingi lu
wa makanga le al me foi le o titula to ele tula mai o Samoa as a Christian nation foi le ngaka extraditing le o misionale ai pe resource la to pe fa tupe la to nga no fa misionale a wa le tunu mo la va no mo independent mai ai la yo Samoa o le tunu foi na pito silin na te le la ko funding financially o nga no fa misionale da Samoa ya ka fika le minga ele o lo ke le ka pe o le ke minga pa ko ye ya pato loto tangata wa le ka kilo ngai fo le wali jana me lu ye tato side track ka ko o le ngai tato matuan wa le ngo le ko kilo ye le fo le commitment na matu ya i fale sala wa ya tu no uta ita so le ai fau e ka ngaka a mo fuka la ma ko ke le ma ko pe e wo ye ngo le piko le ye so le an ka ola i fau ya ka ki fale sala fa ye ka ya o e lotto la ye no fa ye nga le tu o wa tau ai lo to fo le ona ole mena o se ai fo el mato nga le sa ole ai le tu ai ole maso ka ma ka ai le tu ole lokko ka fa Makua ole lotto tangata this is what the Lord looks at the heart of a man is not what you can do ole lotto tangata ma na ya la so nga fui le ngalo ko dentro fa ye William walu ne ya ipetania ai sen mai lo tangata ya le ko abai ele LMS kapela o George Platt ma Samuel Wilson ola wala ya no mai lo ngalo luele ele ngana sa motu stusi avakula le centro de media la o ile pesa o ina itangata missionary no pe wo kawishi ngama manga vai ola tilo ngalo nga fa missionary ele ngata fa tale le ina tangata I also to ko transform the society ma ko civilize kana ringa la tala foi pe o sui wa le wa alta le malam tangata ia pe o lo papo king fa no of ia wa tamana tu longo le ringa kala the arrival of the gospel to Samoa not only for they will change heart to tangata morally, but it also transform their lifestyles. We ngala tala le powerful kelo le kala le. E tau no mo na o ia ina I fa awia o George Platt ma Samuel Wilson. Amata lo le ngalu le ngana sa mo tu susi. Ta si valu tolu lima na to tau no mai lo ia Reverend Peter Tena o le faife auna lea le loku me kokisi na mataina le ngā luenga le meto tisi manono el whai unga le tasivalu tonu lima ia e mana tua o le tasivalu lua valu na taunu mai ele meto tisi nei ia na ia leo le fitea na inga hoi le na fitoe a kuila ia lea o le Wesleyan Mission ma le LMS o le atatia Samoa i le la mosa a to foi meto tisi al tasivalu tonu lima la le ngako foi manol me kokisi le la ia le establishing on me kokisi le ngā luenga le a wha missionary me tisi Tēnā pēsa se mea te via sau no si so lua e tūlanga le. Mana i alfa se longa tātu taimi luape. Mana i lava le. Mana, i ele li. La tātu tilo tau sanga te se vantolu vanu. John and Mary Williams are right back in Samoa te se vantolu vanu. O le tau nuu mai o Ian William. Ia na toyo mai ele mai si missionary palangi. Ya hoile mo le fa o William ngadu ngai Samoa e te pela tangata lea o William Day sangaru e fale fa ya la wole ngata le mission station le fa solo e tua o JP Stair sangaru e fale la tai so soani la tangata le fa tuino le printing press le fale la tai ya ma piukene le sangaru e fale ali but tala no la titia le printing press anga o ke longa o le silea me na te le lana so ani Samoa le alo tala le printing press o no me foi sa print mai ai ma mo materials mo me o me sa fa na fa nga o tangata Samoa by 1850 o le te vai atu le fa mo nga le lu se fu tonu missionary mai Engelani tau no mai Samoa
So ole tau numa missionary there. At this time in the church in Samoa, pe o ilia na to na mai loa ko amakalonga structure le kalesia. Ena ia mafraina provide le kalesia ia ni to tangata. For example la ole fatu tuino lotu ia inu. Ia ma wailena le pauna nu le wa matalona ngakelele le o fatu tu o nu. Ia ma structure lola ia le operating ole lotu i Samoa. Ya ole printing press le kaiminga le wa mata na print mai ai pese lotu ole fale le wino o pese ile mana fa Samoa ya o le awa wino le faingo tapo inga ole fa mata le ino le tuspa ia ma me pera ia o ele tasivalu lima sefulu na le taimi leo amata ona pe ua oma le malamalama o tagata ua makaanga gakelele le malamalama o latou by 1881 o le te vai atu le faamaumauga e fa sefulu misionare na o mai Engelani sa galulue Samoa o le most outstanding achievement la o le tagata lea o George Sprague lenga na fali le wina le tusipa ia pa langi le tusipa ia Samoa a le te vai atu I fa mai o Pratt po palate le na tonu mai Samoa te siva tolu iva a maka mai ngalanga project le e fa se furu tau sanga o ngalu ai o ka se ele pu punte min fa a le te vai te fa fe kai ile atu al tangata nei a wa o le availability o kusipa ia Samoa nga makwa ke le so so ni ata Asa no la sunga se pia tu tu lu mai pasia mena sa la sa no I mena so so ni mai tanga tai fa mai le pe le fallo mi tu si o falli le wina le o pese ile nganga na pertania sa mo le fango tapo inga o le si mena te so so ni ia missionario ele na o le falle nganga fatino il fango le o le matematica po le maths o si mena le ngata o le pela na sa no o suia le so I for tanga ile ngata poto sala lau ile o ina ile fo ile ta upu ia miso tala lei po sina me ia o ngalu ele o missionary fo ile so soni o tatu tangata yo Malaysia fa fa o Henry Nisbet Archipel right Mari o la toina so soni le fa batalanga le fa le luino tu spaia o le mela tama bele fi tala no ai tato share foi lele awa le e ma we fa momonga ia o toi ina ia vao ia mo fai au ina la to no fo fa le lutus pa ia o le mela e fa ila tal au kilo nge tu pa sa mo ma le translating o ia o mo fo le mela fa ia to ina sa mo me la po so e fa le lutus pa ia o le tate lo ele makwa iko ia wa le ke oisi wa isi me ko ia fa pekfie no por al mela fa mtala tu spesamo akala so le ma ia man tona to ina ia tu se le I fa pentanga tana o ina sa o nga ia ka ke fa fe kai ele nga lu nga le nga pa ba le o mato ai o convince ia ia ole nenga lu nga fa missionary ili se me o fa mai le tu ko ki o fa ali se ka ko lo ta o ole me la na o ile tu peke available pe ai so mo no ai pe ai fo so loto e me fa ona fa o ngai o ile li let me just go back a little bit ele fa pe an a ta unga lu fa missionary fa pe se e an o Afrika pe ile e ma fai ana fa missionary Samoa e ma fai foi na fa missionary New Zealand o New Zealand o le mako ai manga o mia la missionary buila bio la te ita le tilo ia wa ke wa mane fe so no nga fui mele missionary wa pro sunga le sa le yesio ma titi le mo missionary Io ia ta uia fo le wai e pi o le singa mea matau o le sau le matanga tatu tano ina e la fe mai o le va sau le sau sini o mai le nga il Pacifica sau ma a fo I galo I Bay Island e na la fo va ia fo ia yo William tanga ta por isia ma pa o ila ka mai tatu o le fo la fe mangi usila le
e le kala anga pe e saunua e mea tau misionare e mga umia fo ila langa kele tulo fo kele fo ko usilo ona o tu ainga te ngata wini usila a kelo kele fo isi maoli la ia e li fa ola inga o isi te ngata li tu tono usila pa ia tu e fa tapu e tu e fa manusia e da langa le tau tinga lulu e lotu tono ni usila ia pe wa mai fo ila le tu le mea na ia te o le loto le te mile nei foi le la o le fai o le me te tau o fai ai le si generation le be a umatu wa o le nga i luma a bela o ta wa datu por kala mele ina ia to e fa manatu ai le ngato to tono o le atu le nei le tatu te nga lulu ai le awina le wala le atala o te le popole o fa la tonga o se me tau fo le a woni fa ta se ina datu tala le Paramtonga o se mea utofia tatu tau te ngā lulu ai but the heart o le mea tau le lotu ma le kalesia o le misiona o le fausia ino le malo le atua po le whanau i loa ke riso e le lalolangi ina na ta ua fo ile le taua e o fai kongi usila ngamu te tauna e le ngatoni usila i en tatu wanga e tu le i fafo i mea o fufuanga i fafo yes awai o le o tiri tino nea uia ia ke pe for ngaluanga i usila about 100 years ago at least 200 years ago and so no mai heni Williams for le nei usila ia male fa tale le ino tanga New Zealand ia me sia tanga tamao ia o te tilo la nateni pe o le lotu ke risau ka pe se central focus nga kanga maoli nga kai mila o fai tau o te history ia pe le wa pe o people le onga o le Afrika o le tupu there were wale so kango le generation nga le generation pe wale so tanga o le generation le sa nga no e ka penga ia le generation o le mena la ko wa moku le generation le and so o le mena le te o le lost generation wa lost generation onga wale ini tangata wala to fa awa wina ia must upload tangata wa ia pe ole mele na tu ele tu ole te ita loto le te mini nei if there's anything that we must do now as leaders the town tato mai tato e foi le tatia ye mo lotu mai sima pena but count wa ka ko kilo le LMS kusa e le se fa la putonga fa missionary ase etalesia so ole ethos male nganga vo ile na amatel LMS ole nganga vo ile o maile method o maile ile congregational o maile no to engelangi ole presbyterian ole episcopalian usa o mai umana to form apule LMS so wo fai ngo fie fo la nga luenga le fai fa tasi mai o te tonu tasi le ma fo anga pena fai ngo fie na sala laule tale le onga o unite ka ngaka fo le not in the name of a denomination but the heart fo le avel tale le wo le fo langi carriers for le tu sai ma o theologies ma tantonunga ma doctrines ma piliso e kalesia but the one common factor that was uniting them was mission. That's right. Was the mission work. And I really pray and hope that this will be the time for us. Awa loke long ma kwa irrelevant men to pultemina it is still relevant now. Pa wale me ya wa yele o moto ma ko e kalesia lo sunga fui. My anchor to the rock and key to the times. Al fa punga wale tato e sui ya fai. Ele sui al kaula. Ele sui al kaula. E sui al au ko nga fai nga fai. Ele sui al kaula. Kaula me umma ya Yesu. Beila ole ta ita na no ta inga ina I pray and I hope one day that all the denomination will come together in an effort to reach that. Well, fai ka wale ka kilo ngai. Wa taua lo tole mele fo ile le pula Yesu na fai ilunga sa tau na fai me Yesu ho ile fa ma ngalo ia ilato awa walato le lo le me walato fai ale la muta ma fo ne o le to tendo tangata ne fioti ele ai Yesu
ona la tau te lei moa. O la ua la le fisiri, o ai la e tu ai. Ia o ka kou langi ka whaola inga. Lea e te tau o na tatou o mai wai. O te loa e le itaina i ila le lalo langi mo le tangata le whaola ina le e. O te loa ia e o le ia ile ama noa e mawhai ana tatou. Ia le ua ke le resources wa ia le internet wa ia le va lele o ke lo whai ngo fie mea uma to e pau o le mea le fia mau an kaka. Fia mau an tangata, fia mau an tangata e loto e mawhai o ngā lako peso soangi i le resourcing o le ngā ruenga, ngā ruenga wha misionari. Tātou to e te patasia e tō le tasi walu tōru ono, o nei, o lo iei se vaianga tāua le tate fia se ai e tasi walu tōru ono ina o tau no mai le tano sa castle, o le vaa misionari le tau no mai, na o mai e la Aaron Pusagon. Peo ina, they made an appointment of new missionaries arriving from London. Mangua kausanga lea ko kaungo mai fo ia, te leo isi misionari. Leala ia tangata leo Charles Banden, ngalue Leone, Archibald Wright, ngalue i Pangopango, William Mills, ngalue i Pia le ai e a fea so e va, Thomas Heath, sa kui mangongo, sa iaila ngalue fatasi ma te amale ngol le fefeaule sa umai tonga, wa Charles Hardy le to fie ngalue le mission station sa Pali. Mission station at Sapali, Ilepo Ingale, Sao Maya Missionale, Alexander McDonald, Sangalue Safune, Famila, or the Nulena affair, the Savali File Multasivanto Fu. O Missionare Lane, na Matai on a tele lotus to sing a winger. Le way que l'on a tout fait tout le bel man, you'll be le recipe. Et de retourner au théâtre. Kau dia ngā matu le si missionare lea la e ba ai e te awa inai manono o kala la whale le mana ia na lui e lo ton me ta ua i o na whaule le li le whale e no fo e palangi lea si o i tau te whai no misiak e le i ei se kai mi fo i le tatu te whai atua le melo tupu te mine ala ku le stanga to la iri stanga e le me to te na e fo le me ko fo le ku pulo ku me ko lo ko ele le me lo ko le anga ya ko mai fo no mo yel bele o i da o i e ka me ta to sia ta le me le e kasi le pepe se le fato te mata nei ia ole tala le pe la va ku abako ia o si stanga le wa stanga le le ke te aba e kina ka o fo lo o te le na me no fai eles como ibea no winga va como ko ifaule le como lo le fale mo fo palangi le ko le kali mga o ngol palangi le si o le singa o ngata mai da to inga tangata yo pe e ka o ele o mele sa no su va fe o foi tau le si tu singa nai i no chai a fo le William Carey e foi lantala mai alu ke kala o ka ki uma ia e ngo ka ko kalisia ma fa vai alu ka sia le mau ke mo e fa tanga Yesu ke yo ya te lo ben ta o sunga fu le ka o me na te ta o poi le loto le tasi o kasi le pepos le no mai e la to fai a wa te longa e le ye lo le lokolma fe ke ai no yo pa pero yo la cosa fue lo un poco ya no but ole functioning ole functions o kanga kangi ko ngol ngalu commissioner ma esa me fai te ava esa me fai Thomas wa Thomas mo lo ko lo le ngo ku ma no le ale ma ngai ai ole wa tangata le ta uita o tangata le ma ko outstanding e tu singa missionary ele lotto tangata le the humility foi lele da hard working ola ele fa mo peto e foi sta malo wa mai tu tupo no mai ma ko mai ko kinga ya o te lo ala o lele ale manatu fa peta tu se wa mai ngalu ngale tu ai manatu te ava wa ngalo wa kala ngata malo foi lele o mai tino but the hard still remain the same yeah it's just a bogor ko nga loko nga sa mo bastanga ta yo awa te fa longo el tala lea lo songa fui
ama se o mai nga luenga le atu se ko ka uia se pole mai pole a wa ai tiro ya foi la mai ta tu nga luenga ko se ai ele ia se já não mole ale sila me mole te feta wa au yesina tato 5 minutos ele ya ole taunu matmalolo o John Petterich stea ya mata le printing press fa la kai o ile nga makai pi fa samo e yo ufa nga la mo ya o le winga la tala ele se tinga ele atua le states mo le future samo where we are now as a nation by the mele te fa fitai ele atua so umma when the light of Jesus shine into Samoa, the nation of Samoa was founded and God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. I like to call it Constitution. E te mire tau no tala lei. Wo wanga la nga seta I loa e le atua I le future Samoa. E mire. E le ngaka in education, and politics, and health, and kelle o mea ho le development o Samoa. O I le wa ke vaku o le amatanga o le manui o Samoa la ia o le tala le lei. O isi la mea ia pe o fa manguia le education o le angoango isi mea o manguia I Samoa o le foundation ma le mea na lei e missionary ia na tau o Samoa. Ma te vatu fo le pone ana le ai le tala le lei. I don't know where Samoa is now. Le mea la silingo fa kai le atua. Nga le tala le Samoa. I mean, look at le ia tu nu ia na ave na fa ngai le atua missionary Samoa o ia e to te lo kaka ngai ko foi mai. No I mesala Vanuatu at the time o fa ngoi Vanuatu o New Hebrides. Mesatana anatum o nuuna pe fo lele lai prominent in fa monga missionary sanga lu missionary go for your Pines of Islands or Niue used to be called the Savage Island Papua New Guinea as we know malekele o atu nu sa o missionary Samoa on the foundation le tu Samoa o ifo ela pe o le si mea manai ala valeno o tilo I fa monga ia o le tusi Mateo mata mo mata polusu ta silena mo fa lewina ele ngana Samoa pa le termina wa matanga lu ia Reverend Murray fo ile mo kakale mo fie ngana Samoa o ia foi ale wa ia tusi singa fa Samoa de no lo mia al tempo na wanga no le fa le wino o tusi pa ia ma fa palangi me sala le mate mo o ta po lusu tas mai la e uila I tusi singa aina sili le mo fi o tangata Samoa ina wa ai tangata Samoa I tusi singa Samoa le mate o ta mo o ta po lusu tas wa makalanga me le vele po me le tangata o isi tu se te pe o tana le lotu o le sulu Samoa vai do wona mai na ia me no le sulu Samoa le tala ia Yesu o tu si pese o tu si fai lotu ia mais ta si valu fa lima o complete the New Testament fa le wina fa Samoa se fu lima ko sa fa ringa ngana same ia la ta si valu fa lima I move on the preaching press in Olga. Same year, Stair and his wife returned home to England and never came back. I was completely perspective. Kena mana ia le mele na ta ua mai le wate atu sepi ile me fu le kus fe kopi fu le lenga mai o go ma ngai fe fai le kus es fu no pe tinga fai le vanga lo pe o kongura be o inga o le nga ka fe me ku ia masu wa fa mai go o tangata I longo tu spa ia ele ngata lea ua fa ua ngami o tu fa tasi o inga so swangi kele I tatu tangata I le kusile ele fa tu fa singo ingo a bisi o fa no
vera pi o ko mai man me tutia na fa ngai misongale makanga ngai lo winga not only they bring the gospel but also they study io study la ko polane be le a fa ngofia I onga la ko vela wala ia malma mai tanga taisi vai ngor soifuanga ma ia pela lo vanga fo la inga lu fa lo tusia pinga preaching la kala lo sulu sa mo ai kum lo ko ka inga lu ko fa lu kusi ia la ko fa li winga le kuspa ia ku fakasia mala ko lo kuspa ia sa mo so o ka ko minga lu ia yo la ko ta hato o mika ka o kuspa ia kala le ia fa wa sa mo ba fa sa mo me umama po le pese bien sa mo miki pese ka mo ki da sa na wa yo tata le ama tata ngalu lu mai o ngi ko fa ia mai oi a ngi ko fa ia mai oi lo ko ai fa ngi sa mo ese ma ngi o me le ta wa sa le ya just quickly mo le tato taimi Te valu whaono nga koe tapo check kong mai le New Testament. Ia. Te valu limas fu na fo'i wa complete wa umana lo mia le lei ia le New Testament. Te valu lima wa complete le Old Testament. Te valu lima iwa ia wa koe tapo check umala le ia lo minga hoia. E tate loa ko lele o lo minga fo mana lo minga tuai pe le nga koe revise hentus pa ia al tasi valu on se fulu pa mai se fulu afe ia kusi pa ia sa mo complete for selling a le tawol na tus pa ia e fase leni tus pa ia tas ya wa mau ai fola o te ola mai o fa ngal tu pe le apetania se lengi mar sisipengi ia ave mena o tus pa ia le fase leni lona tau na fa tau ai o mai la o taimi wa fa mo ngala se fa mai kai mi lan ko me kus pa ia me wo ka fa ka mo swa o le popo ia wo fa ka siapo e fa ka mo ia le kus pa ia ngau tangata ia le ali fu ia o taimi la nei o ka le me kus pa ia la ka ki so le fa o te lo a sa go se fe a ko fe la briga ka ia le o fe ki nga nga fa se le ele se vê como ouvia anga fe me o pinga o la ko tisaya ia pe le ka ka nga o la ko be fa ka o fangu o be o nga ia masiapo e morcus pa ia a ko fe vela ko fe o be ka nga ba le morcus pa ia le peso fe se fi kai ke no ai eso ia o la ki ba e un malo le lotu ko va ai ku nga fa o mo ka ku pa ia fa ka o le uri le uri pe a ko ba mo ko nga so le wale ko ma wala le me na o to ma kai ka lo mo ko inga le foi ko kus po ka mo a wa lo mo fuspa no mau ale si bela o pasia ko sa wo se pia le nga fo inga nga ko le ko checking le kus pa ia po sa le ko puya ba sa va i ve nga o le me ro ringa foi le la lo le o le ngor ka die le nga foi le la ko nga fai fa nga papa nga ve nga malu e ko ta po check kus pa ia se le fa ka va le mo wala lo be sa ka foi ko inga e ka wa se foi le lu nga e ke mi nga ko le sala ko sanga yo e mo ka dia nga le nga foi pula e ko vai foi la le pesa nga ka dia fa ko lo te lo fu e ku su ale ka ka vai sa fa le sa o pol pese selma nga yo ya o te lo e pe foi le o lo ta italia no ta inga pe mafai nga ko o ko revisit le mata mai ta ko fa manga ko ka ko kupulanga ali fui wa manguia o no ngaluenga ngai ko inga wa manguia o ka ko manguia buila o no ngaluenga na ka to tua ele fa ngalo ina le la to fatu na to ina le o mera ko wa o we no wona mai se lotu ele tu spa ia mai le fe ko ma ko spa ia foi le e ona pau foi ia ona nothing o ka ka ia we o ka mi no ko a exposure we el tu spa ia pe o le si le vai nga ta o te ke le a ke mi nga lost ia wa te mi na no ko a exposure we el ku spa ia ke le no po fe me ku mo motivo a su mo motivo e umale e umar sa nga la ka su po fe ku wa ke le no me ma ia nga le o ke si no ko fo ele nga fi wa su e si ka me ki gwa lo ke me se me ku ila sala bo lo wo so le no ia le tua
Ono le tatou taimi. Ai te whapea tua ia o le tatou polokalame le ne fiafi. Tā loa i le atua e fisosoni mai. Ia whapea nā fo i ona tatou fitu whai. Ia toi whamanatu fo i le ngā ruenga sa whai o tautua āma ni o tatou mātua. Ia leu tatou manuia, Samoa o tatou manuia. Ona o le afu sina ma le afu toto o tautua āma o tatou mātua. Na la tau whataatia le whaamai. O la ta ita fo i lea te talo i lea tua ia aone i tatou momoe a ia tatou whiana mai. E toi tapu e le whaamai lea na whataatia mai o tatou tua a. Ia e mese ngā luang wha missionary sa ngā lulu ai. Aone i ngalo Samoa, le manuia o Samoa sa a o mai o no le ngā luenga sa whaatino o tatou matua. O le lato tautua i lea tua i le ngā luang wha missionary. Ia leu tatou manuia ai. Ia e mo manuia Samoa o manuia ona tangata ia ono le ngā luenga matanga o fia sa whaia o tōtua a ia mo tātou mātua wha manuia tere lea tua wha marulua te foi e se upu o sala ia wha mangano mai no te inga lava le loto e mape naona tuk whatu le upo lea tua ia wha manuia tere lava lea tua i la wha fonga ia wha pena foi e sunga i wha whenga nei ia saunoa ia whaise o fai o nei po i rusunga dai e nau sau no sunga ia sepi su ape mane fiafi na fese longona fa ftai tele lava fo i lu taimi ia al mana ia le mai le tua e te upu le tusunga luenga e lua e te mana alponi te alu fai pe fast food fitu lo i upu e fa pea fe mai o fa popoina e le ali i le kalesia i le aso ma le aso tangata po e u fa laina si o le mena tupu i laso Pentekoso o le atu atoa ina mo le atu atoa o le kalesia na foi se langona mo i tātou e tupu le mea lea i le kalesia ma whamaria i le atu a whai tātou te ususta i ma whai alo whina ngalo lea ta uatu o le tala le leia Iesu lea lai whaaptai foi mo nea fiafi mo lo wame mo lea manoa ia te tonu i au whamaria ina o e whamangalo foi se whatawaa ia se upu foi usasi ia le langona lava ina ia toi whango tātou loto ina i toi whamalosia i tātou i ngā luenga le tua ia e te tau toi whaafo ia i tātou e whai almisiona ma tau ina no whina ngalo ia lo le loa nea fiafi ia whaasoi fuaina ia ono Iesu amene mamene ia tonu Samoa le atunu pele ma se fo ile pa ia no whawhenga inga whalitua lo mai ia na lava le langona e leo iai lava se manatu e batu seisi mta upu e se atu na ilo le whamoe moe o le tala leo le atua ia o se toi whamanatu lava te le tonu lava Samoa o lo iai lava ia i tātou ia le langona lea o le wha-missionary ia peo na amata e ngai o tātou tua awa mawai ia e whamanuia le atua le neia fiafi i le atunu pele ia e whamanuia foi le atua ia na au na o mātou ia i le neia fiafi so i fua mai e manuia ia se foi ia te wheloi le vasfo no Iesu amen amen